Sorry. Apa itu malimba hawa tanjuan hawa ni? Kerja usul malimba hawa kerja usul sendiri. Mmabatho batho ba ba batla go bona le mali ba ka botsa mali gore ke bona ke dina ga le ke bona Shap. Batsadi ba re le nna se batho ba Lesole kana re bereka re ke ka dinao le go ro manyane Rata.
ha ke le ba ke bona ba tswang ko KGOSI ha ke le ba ke bona ba mmutane ke a le bona le setse le gore dile re ya ko gae kana ha o le ko mphala tse utlwa gote ke a gae gote ba gote go tswa ko serori le ke a le bona ke le neela se le tshwanetseng ke le neela lerato la rona lerato le lengwe ke le bonang gape ke bona ba ba tswang ko sesong ha ke le ba ke bona ba bangwe ba tswa ko mokana ha ke le ba ke bona batho ba setseng mo le ba gologile gore mo go ntsha pelo go sone se ba bona marotho dinone ka tsetsetsi go sekgolo marotho a letseng a lapeng go tshepo ya gore ngwagao ko mona magadi bogolo ka le bagolo bape jaaka ke le rata badirela ga ke le ba ka gore ke anetse ke bona go tlile bone teng tota bone ba ga Mmabatho ba ke ba itse tsa lerato e le kanakang ke bona mahetsa-kgang lehetsa-kgang monkana ga rre go la go robetse setse ke le bone le gorogile ga ke le ba ke bona mophato le lephato tse tota go itseng go tlhoko ka loe mo kgamangwa la ba bona mephato yotlhe makeri ba ba mo mephato keane gore ke mophato keaneng diatla ke bone hela tsone ke le ke bua aha go ga Mmabatho di ikgantsa ka mephato ga ke na go e balolola ke ne ke raya gore ke re ka tiro wa santse a le ka kwa ke le tshware ba santse ba sekana ke kgota ke a ditse mo ga Mmabatho ka Motswana ka tsone ke itse go di-26 ke kgotanyana sa Motswana ke kgotana ke mo ga Mmabatho kgota dinne e ikgantshang ka tsone ke raya ke le gakolola hela bokana ke moalosa wa ngwana go ba motho le basiba a nne mokgato tshwara tse dinne kgota tse ditona tshara ba kgogela ko baleng ba sekolo jaanong ke tla ba ikgala mogala a bona ke nngwe ya dilo tse di tshweretse jaanong go tlatsa tiro ne ke tshwaretse motsamaisi yo motona yo ke motosang gape o le mogwadi wa me gaetso mainele yo ka bona a tshwara tiro la ntlha a tswantsimotele mogwadi wa me ra leboga right okay dumela Mmabatho ke kopa moruti a tla re simolola tiro ya rona ka thapelo moruti a tla tamela gano a re simolola tiro ya rona ka thapelo Ra leboga botsadi a re tle tshegofatso ra leboga Kgosi kgolo ra dumedisa botsadi bona bana ra leboga baba e gamelele Nkosi Jesu se a bonga namhlanje e leboga go modimo yo tshelago modimo wa batho botlhe modimo ra go leboga ka lebitso la ka Jesu Kriste. Father Lord, we thank you in the name of Jesus. Lord, we are gathered here, Father, in this day that you have, Lord Jesus, ordained for us to be here. Modimo ra go leboga ka lebitso la Jesu Kriste gore re phutile gana morena re le setšhaba sa gagwe
ka ga tlase ga mototegi ngwana wa gago morongwa wa gago e le mo kgethileng Kgosi Kgolo wa Bangwato. Rara re sa re tswelela re go leboga morena re go lebogele pula ya tseleng ka yone. Rara go a itshupa gore tota ngwana wa gago o motloditse. Rara go sambe go tana le boitumelo mo Bangwatong, go tana le boitumelo mo Motswana, go tana le boitumelo mo Afrika. Rara ra leboga le lefatshe lotlhe ka bophara morena. Ba ba tloditseng modimo aka ba ba supileng ka satla sa gago a gona ope yo ka ba sutisang. Rara ga gona le batho ba ikile ba tshela lokwane ke moruti le kgosi. Rara tswelela o buseletse bana ba gago re buseletse morena o tswelele Rara o tlotse lokwane la gago. Rara le morahe wa gagwe ba ba eteletseng pele morena a ba mo utwe Jehova totang kgosi bo ifa modimo. Modimo ra rapela ka lebitso la ga Jesu Kriste ra re tsotlhe di epileng di katelwe mamena o theletso tse di akantswe ke mmaba di se ka tsa kgonagala. Modimo ra rapela ra re Jesu Kriste wena yo sa tshabeng sepe morena ga o butse le bate a goro ka letswalana ga o rile kgosi ke kgosi ga gona ka montshana. Rara re tshepa wena ebile ra konetela ka madi a ga Jesu Kriste. Tanki morena ka sekhukhu seo se re beile godimo ga rona gore tulwana tswelele pele sente. Tanki Rara ka lebitso la ga Rara le la morwa le la moyogalalelang. Amen. Re na le maikarabelo a gore ke belega jalo he ke tla bitsa re segaetsho garekwe yo e leng le mofuti wa tloe gore a ditse gore ke belega re garekwe. Dumela ba ga Bangwato Kgosi Kgolo ba ga Bangwato Kgosi Rraetsho Lieutenant General Dr. SERETSE Khama Khama mo tshwarela bogosi ja ga Bangwato designate ya tatsho le sa go motodiwa yo le mo tshwarela bogosi ja ga Bangwato re SERETSE Peter Khama Raiso yo santerena le ene a toga a sutela re ke ntseng ke malolola le leng ene a ntse ga re tshwaretse setiro sa go tshwarela bogosi ja ga Bangwato re Jeleng Khamane re no hano o na le ngwana wa gagwe ba tla o bitsa se na ke introduce ba ene Monna Khama o ngwana wa gagwe ke ngwana wa gagwe ke mmago mme jaanong ka ke le tlhalosetse ke boine kwa tsao dikotsole ke ngwana wa ga Tshekedi Khama ene ke ene Naledi le ke re ke le konkometsela go se kae ke ngwana wa gagwe. Batsadi ba le hano makeba le go ba le babedi re boloke nako gore re mokhutshwane
batsadi lotlhe makere ke la amogetse borangwane lotlhe le borakgadi gore ka tlogotlogotse ke badile ba bangwe ka tlogela ba bangwe ko morago baeng ba rona lotlhe ba le leng teng hano moruti ke a go leboga hano le baruti botlhe ba re nang le bone hano batsadi lotlhe ka maemo a lona le balolotswe bomme le borre ba ga Bangwato ke a le dumedisa ka pula tiro e ke e neetsweng e khutshwane go bua gore maikaelelo a gore re bone kgobokanyegano ke eng ka makhutshwane ke go gorosa monga rona jale tiro ya re kgolokanetseng gane gompieno yo a ntseng a le kwa a leng teng ka mabaka a baneng bao ba dirile gore a nne ko ka one re mmatile re mmone re tswa go botsa ka ke yo gompieno o gorogile re tlile go ipela re gano go tla go ipela le go itumela le go leboga modimo gore Rraarona ba gorogile re ne re le masiela re latlhegile a gona go heta ho ka maikaelelo a rona la mputswa ke a ke buse pula ga go maikaelelo tsa rona go tsena e heditse batsadi ba tla ra amogela ba tla bua tse ba di buang nna hela kare re heditse tiro ya rona Rraarona o gorogile a ka lo motsamaisa tiro ma ke go akgole mothetso mo nakong e ga rena go senya nako ke kope monna wa leboko ke mosadi ke motho wa nne right me ke ratile ka mono le ga go nna kananyana yane motho wa nne maesho ba monyedi a kwa mothetso le mamonyela alright go to moitshepi a koga ne ke sa itse go toa bomme moitshepi madisa a koga wena wa drone tswetswe nka drone eo ho ke mme mamonyena moitshepi madisa a koga go to go to kgaola Mmabatho monga moro gape ngu ga mo kganetsa go se gana ngu ke tla mo kopa gore a o tse le bo le iphitlhelele le mo le faufau dumela mongame betso letsatsi la di 20 September 2024 diso di diragetse go gona Khama diso di diragetse go lehatsheng la ga Ngwato ga re bone go nna mo lenyoreng la e seng la dijo lenyora la metsi mme re nyoretswe kgotikgolo dijo re ne re ja metsi re ne re etsa mme re ne re batla wena motho wa batho rraetsho mma ke go gakolole di 27 March 2018 ga o tile go laela batho ba gago o tlogela tiro ya botautona ko kgoteng ke go reile kare ke go dirisa maina a le mane mongame ke go reile kare you are the rock letapa le le ikadileng le Batswana ba neng ba nna mo go lone ka kagiso
ba ja dijo tsa bona tsa Setswana. You are the wrong. Batho ba rile ba le phatakanya letapa leo ke bapaletse. O ntse o ntse jaaka o ntse. Ka go raya kare, you are the engine, the giant engine. E ya reng ha e tuma, ditlhabololo tsa Botswana di bone ga sama le le ga selotse. They try to make that engine to cease. Ipadile, isanti tuma. Ka go raya kare, you are the advisor of the president. Inako eleng Mugabe aharasa Mnangagwa Letswangarai, who said a word to Mugabe that was advising him. You are the pillar ya Botswana. Botswana inelimo maheteng a gago. Raiso, maina ke ne ke go anela your titles and awards. Nobody should take them from you. Mongane. Raiso, in Salemba, Matuba make it, Raji you quite lemo, Manki Hon Sepili, Scala Sapilo. Ke kwadile mokolonyana ha o mokhutsanyane o ke buang ka mongame ka re Mmabatho motho wa batho Kgosi kgolo phuti ya diphuti dumela lelwela motse la ga Khama ka pula mmina phuti o meoka wa pula o Kgosi ya pula wa Khama thokwa di go mongame ke boaje motho wa ga gata makgabana mathare a na le mokgwasa maphiri le ka ba yane phuti ya makgabana phiri thamaga ya makakala dibata ya re feta bosigo marosana a tsoge a nyeletse khuleng ya ga Mmabatho Maru, Nuku Kholo, Yahamade Sia Khama, Itikami Ihurere. Dincha di Tshetlha Kakala. Use Kapa Madivem, Anokase di Kholo, Mutukio Utakanera di Kakali di Noga. Dilali sa bisigo tsotlhe e re mo mosong a ba le mosweu a tshwana le naledi bona nka dikamo wa Khama ba go lekile o padile ba re ile wa re ba ta kwa tobolosa mmele wa o
Mme re go bisa phito le modi wa mokala o hagare ga kgotla ya ga Khama. Banna ba lekile go dira dile ka mokala ke pheko ya ga Khama, ke pheko ya ga Mmabatho. Betho tse dintsi ke emago di ba isiwe ke Ramonotwane ke ene le Motswana kgetsi ya magosi. Rraetsho Batswana ba go rata a Modimo o go sireletse. Maragwe ba itshomme mamonyena patapata mampola ke se motho a sena bo bolwa fela ba ga itsho ra leboga thata a boka jalo sebata phologolo ya naga. That's right. Mahoko a mangwe ke a buang ke bagolo, maina a mangwe ke a bagolo, mme ka gore ngwana o loteletse mo ntong nna ke teachera mme Mangele o tile ka khikwano o loteletse ngwana mo ntong o lwapeng o kutlwe ya gore ngwana o mo ntong o toga sela mo ntong ya go mo lotollela. Ba gaetsho mo nakong e ke nako e re phamileng rothe mme makiriana ke re ka gore mme o ne a suta ke bitse Raetsho a boya Modimo re nthebola o tla all right ke ta kopa jalo re nthebolang ba ntshepeditse gore re ka ba Modimo o tshwere ke sengwe gore motsadi mo gae se bolwa ke sehuba sose Raetsho go na go tshosa re nthebola. Make dumedise botsadi ke lemoge botsadi jotlhe bo ha kgolo a rona le bo Monnawe. Make simolole ka a gore re na le seretse Peter Khama. Ke ne ke re seretse Khama ke ntshe Peter gongwe le ta amogela sentle. Ke ne ke re na le seretse Khama. Re na le re se bola ikhamane o rata ntse go tsengwa le lengwe ga re la mojampo re na le go se sediegeng khamane re na le re poloka kgolo ke ba ilele re na le seretse ke ba ilele
re na le re mokhutsha e se Khama le le iketa pelo mangwala ga no ta emela o ta tsa di awara di le 3 ale re pokontsi seletso ona le ene ke ena na le mohumahadi ha re na le sepako seletso ke sa mmone go mmona ka gore ga ba nna sente mmogo e ke ba ile le ona mohumagadi re na le tokile raditadi ke le tokile raditadi nya tiro ya menele e le khutshwane yalo yaanong le ta re itshwarela go na le bae motare le ba itsisi santse ba le mo tseleng e ta re ba goroga re ta le ba bontsha eboga Oso ke ala khola mogolokwane ke santse ke la khola hela jalo dipikara tse ga di utlwa le sente mme le ga go ntse jalo mme nke tswelele dithulaganyo e ta re ga baeng ba gorogile re ta nna re itsise gore re tore ba le itsise thulaganyo ya rona mo nakong ye ke gore re kope jalo kamogelo teng mo lapeng mo e tabeng e dirwa ke Kgosi okay o na le betse sengwe gore ntheolang le ta intshwarela di ke ne ke itebagantse le borangwana kgosi hela mme go ha rena le moeng wa tota yo motona e bong moruti Belema le ona le mohumagadi ke kopa gore ke moruti le mamoruti re na le baruti ba bangwe ba ntseng re na le bone ga le ha moruti le bana le bona amen. That's right. Mapalamenta runati kita ema kirialo hela. Mamalo kwenye ka gore kia Mmabatho ke ko jalo Kgosi
SERETSE Pita la Phepheng sekedi ya Khama gore a te gore mo lapeng golokwane gape bagolo ba me baetso ke a le dumedisa mo leineng ja Rara le morwa le moa o itse pele ke simolola mpe ke le mo ba re nang le bona mo phuthegong ya gompieno tanki motshwarati nya ke tsela re gompieno ke a utlwala sentle ga ke kgaoga nya ne ke re ke simolola ke dumedise ba re nang le bona mo phuthegong ke tla simolola ka kgotsikgolo ya rona His Excellency Lieutenant General Dr. SERETSE Khama Khama. Ile mo ya lalo le borra ngwana gwe ka go latalana ga bone. Ile mo ya gape le borra khari ke ta simolola ka mmena le di Khama. Le borra khari ba bangwe la ba ona le baeng ba batang le ba tata ba le bolelwa ke tla ba le mo ga ba le mo tseleng mme ke tla ba le mo gape go ka bana le rona bone ba tswa go South Africa ba batang ba patile mogolo a rona nte ke le boge baruti ba ba re tshwaretseng tiro a re tsogatsa ape kutalla gona le mophato a ga KGOSI wa malwela motse lo ne ke re ko le mo gaela yalo le gape ke le mo ga ba tsamaisang tiro ba balwela kgosi le bona ba ikitsang kae ka ba balolla ba teng antsi la hello ke le mo ga lona morahi wa rona o le ritileng go tla boitumelo jo bo kana le rona gone a ile nele a etso letsatsi le gorogile letsatsi le ntseng re le emetse le ntseng re le rapella thata bangwe ba rona ebile ra simolola go tsena dikereke re simolola go bala dibaebele mme tapelo a lona go le bagae le bokete tota ka ke ga go diragetse maloba go se kgakala yana go balatsinganeng a hitileng ne re le mo kutobothokong re ipotsa gore re ba ga mang tota hela re sena le Raro re ipotsa gore a o tshidile sentle a o tsogile sentle kwa leng teng a re talela re helela re mmona mme gompieno ka ke o gorogile o lentswe jaaka ne le buiwa he's still the rock that he has re mo boitumelong a ke bone go na le boitumelo jo bo ka hetang ja rona yaanong o utlwa ebile ke gakologela moruti mo ngwaga bala mo temaneng gore a te modimo o sogatsa thata ga go leng boitumelo o re go thata gore ditshogalo di tsene ga go leng kutobotlhoko teng mme di tsena motho ga batho ba itumetseng teng so go raya gore ba ga Mangwato go lebaka le soretsegela thata ebile santse le tla sogoga ebile ditshogalo le di tshupa maabane bosigo di rota metsi mo legatsheng tota hela ka bokhutshwane wa gaetso e ke rente ke le amogele mo tirong ya gompieno re amogelang the favorite son wa ga Mmabatho le Motswana ka bophara Rraarona KGOSI Khama SERETSE Khama. Welcome back, sir. Thank you, brother.
ra leboga Kgosi SERETSE Khama batho ba tsho ila le beseromo rona ba re kile ra utlwa lentswe la ga Rraarona mogolo o ka re o thefeng ya me lentswe le tshwana le lone ga ke itse re le utlwile jaaka nna re lebogile thata mongabe go bo o amogetse Rraarona ka bo tsere jo bokalo batho betsho jaaka ke buile ga Mmabatho o ikadile jaaka lentswe le le go bua ka lone re na le khwayara e tswang ko dimaje ka gore ke sone se se petsweng ke ba ga Mmabatho ke mo nakong e la go tatsa nakonyana nna ke la bitseng khwayara dimaje tanka kwano ga ba ntse ba tla le dilo tse hela aha khwayara e tswang ko dimaje e tla re hela morago ga yone ga ntse e tanyana khwayara ya dimaje ne ke ipha ke re ke yone ebile yes DJ Tshetlha khwayara di dimaje yes ma kiriane kiri ka gore ya dimaje santse le kgakala marimba kiri tobetsang ka lona le go marimba re mo gae ba gaetsho mo gae tota thulaganyo yes maere ba santse ba ipakanya jalo kere ke tabo ke tsena mo dibueng la go ntse jalo le pele ga ke bue marimba e tabego ke leboge thata e tshemogatso e tona ke a bona ga ke sa neelwa go dira jalo le ka ke na le matho ke leboge thata
ke a leboga bonna ka ke a leboga khwara jaanong mme ke riana ke re santse re letile baeng ba rona ba ba tabong ba goroga ka mabaka a koloi e ne a nna le mathata mo nakong e ke tswelele hela ke re ke bone bago bo nkonne di-Watsons ba tsile gano ke tla kopla le riana hela di-Watsons le lona le dumedise batsadi ba lona aha ba jwale matsogo batho betsho yes that's right ma ke kope Kgosi Mokhutswane Sekgomo a to mare ke riana kere tshwetso e re bonang gore molemo ka gore baeng ke bone ba tirang gore rolela jaanong re tsere tshwetso ya gore re ba lete pele re ba lete ka dihela re ba lete ka go itumela jalo he boitumelo jone bo tetse mo go lona lotlhe mme ka baeng ba santse ba le mo tseleng tshwetso e basadi ba itsere ke gore re ba lete jalo ke tsela go kopa dikhwaere mme go na le khwaere ele ya me ya kgantele ya bomme e ne e itumetse ga e rone dumaje e kae khwaere ya bomme e kae aha ke rata ratirati yes ke rata ratirati ke a bomme le borre baeng ba tsamaya go gaufinyana le rata gore re supentsha gore merete re itumele jang ka nako tsele e santse e le rona yes a ya tumele a ya tumele mo phala le mo teng yes go a senyega jaanong go a senyega banna ba rona ba teng
itumelela the mass choir. Ke a itumela choir ya ga Raetsho. Ika go station back. Ke lebogile thata dikala tsa. Le tata ke di bitsa gape le bogale. Thank you very much. Ke a le rata wa itse. Thank you very much. Ke a le rata. La gore le lona ha ke di dibile jana la nthata. Ke na le pelelo ya gore ra ratana. Ke le ratela thetso le tirisano mmogo. Go na le kgware nngwe gape santse re le seapetoa di diwa ka kwano ke Monna Yo bapile le Monna Yo. Jaanong re santse re tswelela jalo re letile baeng ba rona. Jaanong kgwarele ya dimaje e kae? Jaanong Magatsho baeng ba rona ba tsene mo gating go na konye ke ta kopa marimba gore e ne re ba amogelang ha re no ta mo rona re dietsa ka kwano ha ba setse ba ta go dirana ke ta kopa bone bo mme ba ne ba tswa gape di dietse thata ba goroga marimba Yes, friends. Marimba e magape jalo marimba ya me ga e tsene dinepe go na le ba ba tsang dinepe
bona ako le diana mpile thaba di sira ba bangwe tšetše ako le tso mo rengile ba tang ka thaba bona tso mo bona ke sai Baba Tselamba ke bone baeng ba ga Kgosi Kgolo ba te ba dumedise ba bo ba nna ba batshe re tšhela ka lenaneo la rona ka botlalo. And we'd like to welcome our visitors to this little ceremony of ours. Not little, but the big ceremony to welcome our own paramount chief here in the Khama capital city called Serowe. Thank you and welcome to this place. At this juncture, I'll call upon Reka Wamudimu to introduce to us our visitors at this time. Testing. Motodere tautana wa pele le Kgosi Ya Bangwato, Your Excellency, le bora ngwana Kgosi botlhe le morahe. Re na le baeng re tamaragonyana ka gore ba tla ba tswa kwa Afrika Borwa. Baeng ba ke bana ba bantseng ba tlhokometse mogolo ha e ka kwa. Jaanong ba ithulagantse gore ba motsise ba tle go bolonela ba lo kaela gore ba lo monela a le mo seemong se se siameng. E tla re mo tsamaiso ya thulaganyo ba bue sebaka sa gore ba bue sebaka se buang le lona. Ba makgotla le mabedi le lengwe le bidiwa go te Contralesa. E le lekgotla la dikgosi kwa Afrika Borwa jaaka mono re na le ntlo ya dikgosi.
go tswa ho go na le ba makgotla a setšhaba a gongwe re ka tshwantshanyang le di-union a e leng gore a kopantse makgotla a harologaneng mo setšhabeng, dikereke, makgotla yala a tlhokometseng batshelo ba batho, go bidiwa gote SANCO, South African National Civic Organization. Jaanong baeteledipele ba bone e tla re mo puong ya bone ke bone ba ba tlhalose go ba tolosa, mme ke bone baeng ba rona ba. Ke a leboga rra. Re ka wa modimo re mphegola ka o digele tiro wa gago. Ke dumedise botsadi jo bo sa tswang go goroga ja Contralesa le SANCO, mme ke re ke nako a gore ke le re ke re ke kana kgosikgolo a rona le ene ke yo o teng mo ke mo supe gore o teng le ha ise ba morole, mme nako e tota go etsa go le bontsha morwadia Tshekedi Khama re le mmontshe mme re na le ene mme Naledi Khama ke kopa gore Lady Khama, thank you. Hey, ya ka go rialo ke digetse ene ke itirane ke batla go le bontsha ene. Ke a leboga. Jaanong re tswelela ka thulaganyo ya lenaneo la rona. We are now going to request the leader of Contralesa to come and make his presentation. I will now call upon Charles Malinga, the Secretary General of Contralesa, Treasurer General, to come and make his presentation. Setswana, mme ga re go motolokolle se re ka se dirang re ta etsa no ya le go tempapala gae e ta re ha hetsa re ta le sobokala ka Setswana gore o ne a reng gore le teletse magoko a gagwe lothe ka botalo. Malenga. Thank you, Program Director. Let me take this opportunity to salute Kings and Queens, Pochefulu, Royal and Highnesses, Your Excellencies, ladies and gentlemen, esteemed guests, fellow citizens. First, let me tender an apology on behalf of President of Contralesa, Kgosi Matupa Makwena, and the Secretary General of Contralesa, His Royal Highness, Dr. Zolani Mkiva, who both could not be with us here today due to other organizational engagement underway back home in South Africa.
allow us to take this moment to express our deepest appreciation for being part of this incredible connection between these two countries, which is South Africa and Botswana. Kgosi KGOLO, Khama is the highly regarded royal-blooded son of Africa. When he ascended to the highest office of Botswana, he demonstrated leadership par excellence. He served this nation with distinction. He transformed Botswana into a well-managed economy, with pula become the #1 most valuable currency in Africa. And amongst the top 20 in the world. So when you place an African royal and traditional leader to lead a nation and manage the national question, you cannot go wrong. Because such a leader understands the relationship between leadership, people, and economy. The framework of governance is guided by values that are entrenched on culture and progressive ideas of indigenous knowledge system. Laws, policies, regulation complements and consolidate the design of living of these own people. Selflessness and love for the people is a key factor that makes leaders to succeed and fulfilling the aspiration of his people. This is a winning formula, Kgosi KGOLO, that made Khama one of the most successful head of state in Africa and the world in general. His achievement should be on the Guinness Book of Records. As the Congress of Traditional Leaders of South Africa, we are here to salute you and honor you. We have made Botswana, you have made Botswana and Africa proud. You have made the institution of traditional leadership to shine. No one can ever put a good man down. Thank you, my leader. Being a true humanity, your bravery is inspiring, and your brilliance must be emulated. From its breathtaking landscape to its rich and diverse culture. Indeed, the general respect. Indeed, the general respect. Not only do we celebrate the return of the general, but also to reflect on the relationship that has been built over time between Contralesa and His Excellency Kgosi KGOLO Khama while he was in South Africa. And I must also mention that these countries are related with a lot of similarities emanating from our culture, diversity, our heritage. Hence, Setswana is one of the 11 official languages recognized by our constitution in South Africa. Furthermore, both South Africa and Botswana have complex, fascinating history that has shaped its nation into what it is today. And that history is informed by the reality of our past. Those realities emanate from our struggle for freedom,
human rights, led by leaders such as Nelson Mandela and Kgosi Ya Dikgwa, to the reconciliation and nation-building process. South Africa and Botswana's journey is one determination, resilience, and hope. It is a story that inspires and teaches us about power of unity, the importance of fighting for justice and equality. In conclusion, Botswana is truly an amazing country, a place of natural wonder, culture, richness, historical significance, and promising future. It is a place that has much to offer and so much to teach us. I urge you all to unite and explore and experience all the Botswana has offer, and I promise you won't be disappointed under the leadership of Khama. Lastly, Botswana is also a country of innovation and progress with a vibrant economy, a growing reputation of a hub for arts, technology, and entrepreneurship. The potential for growth and development in Botswana is immense, and it is a place where new ideas and talent can be flourished. I thank you, Program Director. Long live Kgosi Khama, long live. Long live Kgosi Khama, long live. Amanda! Thank you, Kgosi. Ka bokhutswane ya Rraarona re bone ko contralesa ko ba tswang teng ba ntse ba tshela le Rraarona, mme ba mo gakologela ka ditiro tse dintle tseo nang a di direla lefatshe la Botswana ha le mo pusong, gore ba mo lemogile le motho o neng go sa itebaene a lebile batho e le moeteledipele wa batho ka tlholego le ka go tsala. Ya re ka nako ya puso ya gagwe ledi la pula la nna ko godimo la tsholetsa itshwelelo ya lefatshe la Botswana. A re ka ntlha mokgwa o Rraarona o tshwanetse ke go kwala mo dibukeng tse go tla go kwala batho ba ba itsegeng ka dilo tse ba di dirileng ba le mo botshelong ye go teng Guinness Book of Records. A re bone ba mo rolela hutshe ko ga bone, ebile ba lo bolelela gore a gona motho o pela ha ile mang yo o ka nyeletsang motho wa sebopegosi. A re Khama ke motho yo o rotloetsang batho ba le bantsi ka bokao le ka boitshwaro le botshelo jwa gagwe. Ke sone se a reng the general is back. Mme bone gape ba itse gore puso ya Khama le ka ha tshela le batho ka teng le mahatsi e nonontsha go tshela le lefatshe la bone la Aforika Borwa. Ka jaana re batho ba le bangwe hela re Batswana re tlhakanetse dingwao le tswakakala re Tshela o mo lekanya le batho ba tshwana le borre Nelson Mandela ba reng ile ba busa go ba ga le setata go eteletsa pele matshelo a batho ba bone. A re lefatshe la Botswana ba le bona e le lefatshe la masego a tlholego, mme o lo rotloetsa gore lo le Batswana lo tshwaragane ka ga boeteledipele jwa Khama. Ke lefatshe le le nang le bokamoso jo bo sologetsang. Jaanong ka matsela ka mafoko a ntseng jalo a re a pula ene. Ra leboga batsadi ba me, ra leboga raetso. Ka nako e tla emeletsa Deputy President wa Sanko Re Chris Malemane.
Dumelang, Botswana, dumelang. Dumelang, Botswana, Khotso, dumelang. Program Director, dumela. Let me take this opportunity send my warm greetings to Kgosi KGOLO, SERETSE, Ian Khama, royal uncles, members and leaders of political parties in Botswana, Africa yoyohle, le lefatshe le lohle, le batho ba Botswana. Inke sebaka se ke supportage bjale ba re supportage. Thank you. Inke nako e ke dumedise General Secretary of SANCO Mike Soko, o atsamao NWC member Comrade Opakhatebe. Re farafarilwe ke mahosi under the umbrella of contraless. As mahosi fela, they represent provinces. Kgosi Malinga from KZN, Mapumulo from KZN, Dlamini from KZN, Makinana from Eastern Cape, Jalili from Eastern Cape, Nkiba from Eastern Cape, Tom from Gauteng, Wanzele from Northern Cape. We do this so that you understand that we are not alone. Kgosi KGOLO na dula ke batho a amuetswe ke batho. Ke ka hoo le kajeko a kgutliswa ke batho ba ba emetseng batho. SANCO bitswa SANCO le South African National Civics Organization. Re emetse ditokelo tsa batho, ditshwanelo tsa batho, le ho tseba ka botho bathong, le ho ruta batho ka botho. Ke ka fao ha ho na le phoso, ho na le ntho e sa utlwahaleng, we resort to the table and nowhere else. Our is about to gather the brothers and sisters of same womb around one table, talk as brothers and sisters, resolve whatever challenge that the Skatoko shoot to kill of the apartheid of the then regime in South Africa, where the life of a black person was not mattering. We ask the life of a black person matter, the life of a brother matter. That is why we are saying, no matter what challenges, it is not on, and it shall never be on, that those who led before are taken to custody by those who are the president of the leading. We must continue to respect those who led, with one understanding that they had time. Those who are here, they will get advices from them as brother and sister, forward with whatever transformation of the need and the interest of the masses, and not self-benefit. We understand the role that Botswana played during our dark days, when it was not fashionable in South Africa, where our life was trumped, where our rights were taken, where we had nothing that were given by God. Only the apartheid was ruining and running. Botswana gave us accommodation. You gave us shelter. You gave us life. That is why your worry is our worry.
When there's no joy in Botswana, just across the border, there's no joy in South Africa. That is why we remain worried. We are here today to simply say that, here if you are Kgosi Kulu, we're looking good fit for that particular matter. You are taken care of by us. That is why it's sent by Mahosi. That is why it's sent by Sango, representing the entire country to say, here's the man of God, the man who led, the man who understands the economy of the country, who understands the needs of the masses, the man who transformed Botswana, which is keeping so many currencies in the world, and is still African going forward. Botswana is not going back. It's because of this foundation, because of the love we have to the Botswana as a country, Botswana as the people of Botswana. We dare say, Your Majesty, saying, with you today we find joy. We know that you are back in your own territory, where you will continue dreaming and continue to transform, guide those who are in charge for now, ensure that Botswana continue to lead. Most importantly, allow us to say, when we were on the other side, there are a number of people who contributed to the well-being of your Kgosi Kulu. As I said, the Sango contributed, Rara contributed. Of more important to single out, Mmotsipe Bridget contributed intensively, and she made sure that whatever that is to go next to the Kgosi Kulu does not get any disturbance to disturb his life. We ensured that we are behind her, we ensured that we protect the mothers. Therefore, we are saying, come October where you are going to our elections. Come October where you are going to elections. Let there be transparency. Let there be fair participation of every candidate. Let there be results. Let there be no rigging. Let there be fair results and acceptance of the results and nothing else. For the benefit of the people of Botswana, for the benefit of the neighbors, your Mozambique, your Namibia, your South Africa, for the lesson to African continent, that Botswana can do it. Ke haholo Kgosi Kulu wa nkajeko, ke bua le wena ke le ya hao, ke thabile Kgosi Kulu. E ka ka batho ba ka Botswana ba ka o tshwara the way ne re ntse re utswere ke o re phelele. You remain our library of wisdom that we will forever keep in touch to sharpen the future of our kids and nobody else. Tangiri ya lebu, wale Mmabatho batho ba Botswana ba lebu. Tangiri ya lebu, batho ba Botswana ba lebu. Rraarona ya ka lutlo tswa go le kgotlanone la Sanko la makgotla a Tshela le setšhaba sa go ga bone kwa Afrika. Jaanong o ne a re bone ba dumela mo goreng ga batho ba na le dipharologanyo tsa dikakanyo kana ba sa dumalane ba tshwanetse go nna hatshe ba buisanya ka kagiso ga go lowe. O ne a re ga go ka siama gore babusi ba tshwenye ba ba busitseng pele ga bone, ka gore batho ba dirise setšhaba ka boineelo go sa ite ba bone. A re ba gakologela gore lefatshe la Botswana le kile la baemanokeng ba le batho bantsho ba Afrika Borwa
ka nako e ba neng ba sotlwa ke basweu ke maburu a re bone ko Afrika Borwa le batho bantsho ba ne ba sena le ha ile sepe se gompieno lona lona naso sa bone ne ile yone Tshetlha hela mme le ha Tsela Botswana le ne ba amogela ba ba neng ba tshabetse kwano ba ba ha boroko ba ba ha dijo ke sone se ba le mogang gore matshwenyo a ape a lona na o mono Botswana ke matshwenyo a bone a re ba gakologelwa Rraarona le bone le motho yo kileng a hetola matshelo a Batswana a hetola seemo le itshwelelo ya lehatshe la Botswana ka ditiro tsa gagwe mo setšhabeng jaanong a re ga ba mmona jaana ba tlala ka boitumelo ebile ba mo rotloetsa gore a tswelele ka ditoro tsa gagwe tsa gore lehatshe la Botswana e nne lehatshe le go leng monate mo go lone le go nang le tlotlo le go nang le kutlwano a re ke sone se le bonang a tla meameeditswe ke magosi ka bontsi go tswa mo Afrika Borwa ka bophara mme a re ga se bone hela ba ntseng ba tshela le ene ba mo tlhokomela o ntse a tshela le lehatshe lotlhe la Afrika Borwa batho ba teng ba ka ba nankolang ka maina o buile leina la ga mme Motsepe a re mme yo o ntse e le mangwana o tshwara thipa ka ga bogaleng mo go Rraarona jaanong o tshwanelwa ke tebogo a re ba ntse ba somaretse bosolo ya gagwe thata jaanong a yaka ba mo lo neela yana le bone ba tla ba lo lebile gore lo somarele botshelo jwa ga Rraarona le seka ya re ba mo tsisitse ya siame ya re ko morago ba utlwa sepe se se seng monate ka botshelo jwa gagwe lo le teng a re ba itumelela gore mo kgweding e tanye ya Phalane ya October re tsena mo ditlhophong mono mo Botswana jaanong bone ba re a go nne kagiso batho ba tlhophe ka phuthologo go se ka ga nna tsietso mme le maduo botlhe ba mo ditlhophong ba amogele jaaka tla bo a ntse a lehatshe la Botswana la kgona ditso di a supa gore ke lehatshe la kagiso mme a ba hetsa ka gore a re a tshele e nne motlobo wa kitso le dibuka gore ka tswelelang re ithuta ko go one e le segakolodi sa tšhaba ya Botswana ke one mahoko a gago ke a go leboga re ka ba modimo ka jaana o se tswerere sa jaaka no ntse re ko rediong bogologolo o santse o kgona go di thomaganya hela jalo. Let me take this opportunity once again to call our leaders from Samco and Contralesa now to come and do the formal handover. I will now call upon, that's still coming. I will now call upon His Excellency, Paramount Chief of Mmabatho. And then I will now call upon Batadi Borangane Arete Batadi Bami. Kgosi SERETSE Peter Khama. Rote Namosi Tilong. Merre Batadi Kibabai. Trato Kokobela Matani ba kopa tswetswe Kokobela ni halale kokobete ba te ba kgone gore ba bone tiragalo ente e diragala ke kopa batadi bora mane le teka kwana bora mane ka kwana
mme kana batho ba ba berekela lona gore ka moso ba kwabela batsadi ba tlamelang ga batsadi are etse batho beso kana go rola ba lona go rolelwa lona ra lona ngwana wa lona jaanong ga re batho gore ka moso le bogota gote ga ba mo rola. Now I hand back to you, sir. Dumelang futhi batho ba Botswana ka re a Botswana. Re le Sanko South African National Civics Organization re nka tshunu e sebaka se. We take this moment, we officially hand over Your Majesty, your King of Kings, Ian Khama, to the kings and the uncles of Botswana. Ili mutwele urui tumetu sai tabeti renana le amona le babo le kosi wa hau kosi le wena wa hau ritama le mawosi le general secretary utwakashe le Botswana le Batswana uncles ina ko li tumele unka kosi ya lona. Basante ba naala na matsogo ba pontsha lesa le bongwane raongwane mo Botswana gore ba neelane sekgantšhane sa rona gore e le boammaaruri ba mo gorositse. Golokwane bomme ta kopa senepe sa bohelo sa borre boetedi pele ha le bone monga rona le ha ka bone jaanong patang ka hale Batswana ba le bone lo phelele le ka ha jalo le le mmogo le bo le riana ha la thabatho re riana ka ha jana tswetswe le ka ha re riana ka ha ba ga Mmabatho ba bone batsadi ba ba ntseng ba re tlhokomeletse motsadi wa rona. Ke le tsane ke hore le telisa ba lebo a magolo ko bathong ba amogela ngwana wa rona kgosi ya rona ke ba ba le bonela ba le motlhokomeletse ga sotega fa le na le teng o ne a le mo diateng tse di phepa ra leboga ba ga rona re ka tsaya manno a rona batsadi. Guarda más. Aquí no hay leche, pero me pilar.
Reta kopa moshimanyana holo re wa le go kae ke ta hore bokela tiragalo e diragaletseng gano e re ha o heta go boka e be le go jaanong re ta mo jaanong re nna le mafoko a kamogelo ka batsadi ba rona re ba shosho ke ta hore bokela batsadi wena tlhagalo ke tiragalo Batswana betso ke a dumedisa mo mosong wa letsatsi ke di a gaola o le sekelele go tswa mo shoshong kotse ke bua jaana ke hodile matswalo ke bua jaana ke thabile Batswana ke letsatsi la ditiragalo ke letsatsi la metholo la ga jaana Khama go se kgole ya ga Mmabatho mo seroa ke tilo bua ditso ke tilo bua tse di gakgamatsang tsa metholotolo tse ke ileng ka di bona mo lehatsheng la Botswana a go kgaleme ku Ditilo bua ka Kgosi kgolo e busitseng a gare ga mebitwa ya busa a gare ga diphatsa ya busa a gare ga metsi le dikwena di bibile ga ola motho gonte ba kile ba mpolela dipuo ba re yana Kgosi kgolo ya rona ga itse sekgowa kante dilo tse ke tshele o itse sekgowa o tswa o se potele ka ko engelane o tswa o pota india ka ko morago a tsena a paditsebe kgowe tona le ko thuteng ya kgawa ba re ga itse sekgowa a re Mr. Speaker, my ministry to continue to then help professionals throughout the institution of the health service. I am expecting disciplinary supervision cooperative to work. Ke gona ke ne ka lemoga gore o busa a gare ga metwa le diphatsa ke kgobiwa ka meitorota semashane phatswa Monna Yo e reng a tsena diratsa go di lebale di mo tshware ka lebogo nna ke tswa tengela teng ke kgobotse maanyelane di ata maburi ba nkaku ba botlhe seboba se se ntumeleng ke se se lumeleng dikgokong tse ditonanyana mme le gatwagateng mongwe yana Khama SERETSE ene se mo lumile bosigo ke a eta ratola lewatela India o ithetse go thailwe legala tadimo ga borone ka itse monko a lerumo a letola a le pota ka kwa go se ka ba gautswa ba Phepheng go tsamaya ke bantobejana ga ntate o rile a ntse o letsa re ke swa science se dinaka se se janna makana maake a ke ditshetswana e ka diwa ke Kgosi kgolo mong wa rona mo serueng mo lehatsheng la Botswana a re ke peperenonyane e se leng magata le mepile ke re ke a golelela tswene ke itetse tswena a mena a gape mare o ise a bothile ba mmankgwa di bagata dikgong ka go robelela mahala ke sa re ke heditse baphuteng ke sutela nako ga ke na go diega ke ne ke tshotse lenaka ke tile o tota Kgosi kgolo ke tile o mototsa gore a re tshelele a gole a ba thogola a itokotele ka thobane ya molukuru a tla a re tlhokomele ga ke ata go boka baphuteng ke tile o ripotatala le lehuma gore di tsome go rona ke tile o begala Kgosi kgolo gompieno Batswana le tsere number 1 ke le ha A star Kgosi kgolo ke goga A star A jaanong ka leboga triple star A ke bona ba tla go dipeleng tse dikona ka nako e batsadi ba me ke tabo ke bitsa re ruletse akere jaanong ke tabo ke kopa motsadi go tla go amogela pholo ga motho a go rolela la amogela anke ba tsebao ke ga motho a go rolela go amogela kana o gane mme mo nakong ya gompieno ke tabo ke bitsa motsadi wa rona ene re teng a re tshwareletse bogosi jo jaaka Bangwato re se diege ngwaga kgamane gore
ya lona le le ba ga Bangwato a tle go amogela tholo e le tshwaro e ba ntseng ba re diretse go lehatshe le le la Aforika Borwa e le ene motsadi wa rona ka kwana mme o nkopile jaana gore ka ntata ya botsogo o tla roma mogolo ya hano re Rasebolai Khamane gore ke ena a tle a motswe molomo a tswa molomo wa ga re Jeleng Khamane o tsengele motshwarela bogosi ya ga Bangwato. Botlhe ya ga Bangwato Kgolo Lieutenant General Dr. Khama Remogolo SERETSE Khama ya leboga ya go dumedisa rangwane Jeleng Khamane ya go dumedisa borangwane ka go thomagana ga lona ya dumedisa ha gare ga rona re na le baeng ba tota ba tang ka delegation tse pedi ya ntlha ke ya controlesa e teletsweng pele ke Re Kgosi Charles Malinga ya bobedi ke Sanko e teletsweng pele ke Re Chris Maleleja ya leboga ka re ga na le moruti Bishop Beleme wa Anglican Church botsadi jotlhe ba ga Bangwato ke a dumedisa a mo sebakeng se re tse se ka sekgwa se te se bidwe an observance of silence re lebile gore ena re mo ngwagong o hetileng rakgadi o motona ngwana ga SERETSE Khama wa ntha mme Tebogo Jeleng Khama Remogolo Sekgoma Khama Remogolo Jeleng Khama le mohumagadi Khama o sa tswang go bolokwa mo dikgweding tse di hitileng e ke re tse motsotswe re wa tidimalo re ba gopole o bone ka kopana gore re tse ba gaetso ya leboga botsadi letsatsi leno ke letsatsi le legolo thata mo go rona ba ga Bangwato jaaka re le hano re tlile go amogela kgotsikgolo ya rona morago ga dingwaga tse tharo tse di botlhoko tsa thorontsho yena hella a nna ko South Africa re bona tsatsi leno bogolo kgotsikgolo ya ga Bangwato jaaka boemedi ya controlesa le ba Sanko ba morola gape le ga rona mo dingwageng tseo re ne ra lemoga kgaogano mo ntlong
ya barwa sekgoma mongwe wa rona a patikiwa go etelela ba ga Bangwato morago ga Kgosi Sediegeng a sena go rolwa tiro tsa bogosi nteng le therisanyo le morahe jaaka e le tsamaiso ya bogosi. Ke ema hano mo boemong ja bo rangwana Kgosikgolo go ga mmogo le ba ga Bangwato go lemoga baemedi ba controlesa le sanko go tswa ko Aforika Borwa go bona go le maleba go Setswana ke se kwaleano ke sane se palla go se bala le tla intshwarela ne ke bone sentle gore gatwe go bona go le maleba go pata le go tisa Kgosikgolo ya rona yo e bileng a ntse mo ntlhela thata. Se se supega gore o ne a le mo diateng tse di siameng ka nako a neng a le ko Aforika Borwa. Kgosikgolo Khama wa bone ga a ise a ko a nne ko Eswatini jaaka le ne le utlwa dikgang tse di senang boammaaruri. O ne a etela ko ka e le ditsala ebile botsala jo bo tswa ko batsading ja bogosi ja Eswatini le ba ga Bangwato. Mo makgethong a mantsi re etela ko Aforika Borwa re ithutile go le gontsi mo go lona ba controlesa le ba sanko ra neelana maele a re tla tswelelang ra dirisa le mo dipakeng tse di tang re ntse re le mmogo le lona. Re le leboga hela thata se le se dirileng le se supeng se ba ga Bangwato le supeng se Botswana yotlhe gore Kgosikgolo ya rona o ntse a babalesegile le morata le motlhokomedi ke yo o gorogile ba ga Bangwato. Ke tabe ke dirile phoso ga nka go nna ga batsi ka se ka bua ka kgokgontsho e re kgokgontshitsweng mo ga Bangwato e botlhoko ye Serogola a kgonang go ema mo mapakong a ga Bangwato a ba thapaola kgosi ya rona a bona a re o ka disciplina kgosi ya rona o re so sa ntlhela ke le so ka ke ne le so la ke ne le so la botana yo kgonang gore o ka disciplina a former commander of the armed forces, former commander-in-chief of the armed forces, the former president of this country, Serogola, Motlhe. Kaana po today. Ha ile rona borangwane ba bangwe ka go thomagana ga rona a re latola gore ga re sepehele re lekalekana le ene mo na inele yo ke kgosi ya rona ra go swa le ene jaaka ne ra ema ba di dira tsotlhe ra ne re tlisetswa dikoloi tsa metsi re ne ba dithobolo re sa lwe re ka diata le go botsa gore gape gare go tsene eng ba ga Bangwato Kgosikgolo ya rona ke yo o buile ba Mothusi ka le kalo ka le bogela thata ba controlesa le ba sanko go ta go rola Kgosikgolo ya ga Bangwato. Amen. For the benefit of our guests from Samko and Consalesa, Khama, who just spoke here, is one of the senior orators, and he was speaking on behalf of Kgosi and Khama, who has served as the tribal authority or region, as some prefer to call it, in Mmabatho. Resident Khama is the elder sitting
at the end of the table here. Monna Yo, Uncle Rascole was just appreciating your steadfast keep and care of His Excellency while he was in South Africa, and telling you that as the Royal House, they are happy to receive him after 3 years of a painful absence from Botswana and the suffering of his community or tribe due to his absence, where the roles he normally played then became also absent. He spoke to the unprocedural removal of Kgosi Jeleng, who I just introduced to you, from his seat of tribal authority, which was effected by the government without consultation with Morahe as per custom and law. And then he's saying just that on behalf of the royal uncles, they do thank you for bringing him home in one piece, in good health, and in good physical form. This is evidence of your good care and keep of him. And they recall that there has been some misinformation that just because Kgosi often visits Eswatini to continue the old-time relationships between the two families of Sobuza and SERETSE, some people decided to say that he had migrated or went to live in Eswatini, so he just wanted to set the record straight, to say, oh, this was only just a visit. But the uncles say they have learned a lot from yourselves, as they often interacted with you whenever they were in Johannesburg, and they appreciate the valuable cultural exchanges you afforded them. Kgosi Sebolayo said he would not rest, or he couldn't resist, to talk about the persecution that this Morahi here in Khama has endured under the current administration. And in particular, they are particularly disturbed by the conduct of Seretse, who found it in his heart to openly disrespect Kgosi Khama and Khama in his own quota, and to openly despise his senior uncles. And he says, woe unto such misconduct. That is the speech of Rara Yo. Thank you. Gongwe pele ga tswelelo pele ETC motho wa koloi ya 805 BTZ gore wa tlhokala ka kwa ke bo radikoloi e bontsha e leng teng maetsho sa nokeng le dimalang le ene hela jalo wa tlhokala ka kwa gore ka ga leng teng ke yone kitso ya mogae mmake mo nakong e gapegileng e re kope raetsho le motsadi mo serowe Kgosi Mokhutswane Sekgoma le ene go latlhela lehoko e le tshwagetseng la botsadi ke nako ya gagwe le ka mo dueletsa ga tsa mo seraleng e le raetsho mogolo. Muruti ke kopa gore o ka tla go bala ditemana tsotlhe ke ga muruti a bua maka boikobo ke le Rraarona ke re mongame go sekgolo le mogolo ke ikobile a gona boitumelo jo go gaisang gompieno ke le motlhanka gago ke re ke gadime baeng ba batlang ruri ba magaragadi gore ra lelebo ke tla bua ka lona a modimo nne le lona
borangwane magokwane ke batla go agarela pele moruti a buile ka gore dintlha tse ke tsileng go bua ka tsone ga ke moreri mme le bolotulela lotlhe mo baebeleng ke a leboga mmabatho. Dumedisa botsadi bo buang ke Apostol Motswana le Marsofat. Re tla bala mo go Isaiah Isaiah 61. It reads, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news for the poor. He has sent me to bind up the broken-hearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners." Verse 2, "To proclaim the year of the Lord favor, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn." Verse 3, "And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and the garment of praise instead of spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of Lord for the display of his splendor." I'll read Joel chapter 2, verse 5. Verse 25. I'll read. "I'll repay you for the years the locust have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, by a great army that I sent among you." Ke leboga moruti ba ga Mmabatho bagolo botlhe. Ke kopile moruti gore a bala ditemanatse ka gore mo magokong a me ke tlile go itshegelela ke itshegetsa ka dintlha di le tharo. Ntlha ya ntlha ke e nkileng ka bua ka ene gano ga ya re ke bua tšhomi ka re we are a fear-stricken nation. Gore re setse re le borahe kana re le tšhaba e nang ka tlase ga kgatelelo le poifo e o itlhelang o roroma le mala tota. Mme ka jalo re tlhoka pholo kana phodiso, ke sone se ke badileng temana tseo. So ke tlile go bua re gateletse mo phodisong e re le morago ga Mmabatho re tshwanetseng go lemoga mo go one. Morago ga phodiso ke tla go bua ka gape go na le selo gate restoration. Ke ne ke botsa moruti gore restoration ke eng, a re ke puseletso gore se se ile sa re latlhegela one o le o sekono o itseng ka gompieno jaaka re dirile se neng re re se jelwe ke makakaue re se bona se le apela ga rona. Jaanong dintlha tse ke tsone ke batlang go tla go bua ka tsone gore healing go motse
e re tla bo re le mo go yone. Jaanong pele ga ke bua mongane nna ke itebaganye le ntlha e go baakanya le go supa matshwenyego a re leng mo go one to set the record straight. Botswana is a territory. E ka tlase ga molao wa Territorial Act, ga Mmabatho tribal territory kana ka lo ka bole bitsa ka teng e le kgaolo e tlhomamisitsweng jalo mme le kgaolo mo dikgaolong tse dingwe e tlhomame e na le kgosi le nngwe hela e tsetsweng e sa tlhotshwa. Re baga Mmabatho under this territory kana in this territory. No Kgosi ya rona ke Kgosi SERETSE Khama yen Khama. Jaanong ke eletsa go bua jaana ke itebaganya pele ga ke bua le bone gore le bone ba tlhaloganye. Re le bana kana rotlhe jaaka ga lo ntse lo re bitsa kgosi eo kete ke gane ke re ga ke kgosi ke ra ngwana a kgosi. Re barwa sekgoma a Khama a kgale mme jaaka re tsalwa Rraarona mogolo mo ntlong ya ga sekgoma a kgare ke Khama. Ke gona ke simololang teng gone ga ntlo ya bogosi e leng teng rotlhe ba ntse re emisiwaga re bo Monna Yo Motsalwa ke sekgoma a kgare. Bogosi bo ga go ene mme mo go ene ntlo ya ga Khama e a bogosi bo leng teng ke sekgoma Motsala SERETSE Khama rraagwe Kgosikgolo ke Tshekedi monnawe bobedi jo sekgoma le Tshekedi barwa Khama ke gone ga bogosi re bo batlelang teng e seng mo gope wa rona wa borangwa. Ga gona ope wa bo Monna wa Khama wa bo Monna bobedi jo bo e kare le ga re kare ra timela mo go bona. Mo go SERETSE re mogolo Motsala Kgosikgolo ha ra itse o na le bana ke ene yo gompieno re mo lebileng o na le bo monnawe ba makolwane ba reng ga go wa mongwe wa bone re be re gadima ga re tsene mo tung mo go bone e se mo go ope gape wa rona wa bona. Hanko ka se se nnang ka teng morero o wetse ga go bone ka legala ke itse gore ke bua he a tlhoka lesego ena Tshela
Monna Khama ke tshekedi yo a reng a mo lebile a re rangwane mme tshekedi le ene o na le makau bana ba ga tshekedi ke latetse Motsala lemi yo gompieno re mogolo ha e le monna bona ra lemoga gore barwa tshekedi barwa seretse makau ke semphete jaanong rona borangwane re tlabe re tlhaela eng ebile re lebaga kaya gore re ka re setlhakogolla sa rona ra be re ka ikatetsa ra re dikgosi ka jalo yo buang gompieno a le mo kgotseng a re o kgosi ke phosego yone ya gore go didimala ga rona morae re ile ra go kitimediwa motho le gompieno re santseng go ikwatlhaela mme a modimo re segogatse re itse gore ke yone tema e re tshwanetseng gore mo gompieno re tle re emele ka dinao re baakanye bogosi ga bo lwelwe bogosi ga bo gaisanelwe kgosi e tsetswe ka se ga rona ga e tlhotswe ga gona ngwedi le letsatsi o rata mang ke ne ke re ntlhae pele ga ke bua sepe le pele paakanyo e be nne kgwetlho mo go rona ba ga Mmabatho gore bo mothate ba e leng goromente ba ba ileng ba itebatsa lone molao le tshwanelo e morero wa Setswana e leng one ba bana ba tshwanetse gore ba re ketemaletse ba re beele kgosi ke a kopa a kore re nyanya ga re beele kgosi kgosi ya rona wa tshera batho betso Rraarona ga a latlhega ga teng o teng ka morero ga re a tshwanna go lela re ro kae Samuele botsadi bo ne ba a ke bua sentle ke re go tsala mme ba moaba ga ise ikwele ba moabile ba re o boele ko go rona o dirile tiro ka tshwanelo jaaka ba mo dirile ra bile Rraarona jaaka a lo ntse lo utlwa go nna ene mogokaganyi molebeledi wa tšhaba yotlhe rona le lehatshe ka kakaretso a modimo o mogodisi ka jalo ke Samuele a rona ha teng ga a latlhega o ile ko gore a ye gore direla tiro mme molao wa leta le mo gompienong ke jaaka gadimile a re ga ke ba tlogele e le masiela ke ba tlogela le rangwane thulaganyo ga ke tsene mo go yone lwa e bona lwa ba bona
a gonne jalo ga go gobedi yo hale ga se kgosi ke morongwa botlhe mo dikgaolong ga se dikgosi ke barongwa go na le ditiro tse le tsone ba sa tshwannang go di tshwara maloba go ne go te mongwe ebile o kua le mophato ke phoso ke kgaolo ya ga rre mme go ntse jalo ke sa gore ba ga Mmangwato re tla enela dikano tsa rona re tla enela go ipelagatsa re tlhanose diphega re supa se re seng se re leng sone re sa go ikotlhaele gore ba ga Mmangwato a re se ka ra ithekisa. Let us not compromise who we are for what we are. Go tlogela ngwao ya rona e ya mo mokgokoloseng. Go tlogela e dutjwa re e lebile mme re didimetse re batla gore ga di nkane. Ke a kopa le go kwele go tloga gompieno di a gwana. Ema o nne boammaaruri, ema ka paka tsotlhe o bue o kgaleme mmua lebe o bua la gago a Modimo ne le rona. Nnyaa ke santse ke le kgakala o inketele hela thata ga ke ise ke bue. Betho ke batla go boela ha morago yaanong baeng ebile ba utlwile go ba gadima ke leboga ga ke leboge bone hela ke leboga jaaka rre ka thulaganyo ya Modimo lotlhe le bakeresete lo itse ke Elija yo a nang Modimo a re tsamaya molapokole o go tsena mo legageng mo tshela mo go yona ke mang? Ke Elija. Rraarona le mo tebong le mo kutlwiseng yotlhe ke mo tshwantshanya le seo ga ntseng a le teng. Ba ke ba lebileng gompieno ba ke ba bitsa magakabe. Magakabe a ntseng e le one a mo selafelelang a mo ha ka re ka itumela ebile ke leboga tiro e ba e dirileng. Mme magakabe a gompieno a mo lerileng ga sone hela mo kutlobotlhoko ke ntseng mo go yone go sekgolo sello sa gagwe se ile sa phatlalela le lehatshe lotlhe mme batho ba ba ileng ba nna le kutlwisiso pele ke bone ba gompieno ba mo lerileng ba ke itumelang gore ga ke na go kgona go ntsha botlhe ka maina mme ke itumela gore ba buile leina la ga mme Bridget Motsete. A re lemogeng ga so sa go teng kgomotso go phimola dikeledi ke selo se se tona mme makgotla a mabedi ya mme Bridget Motsete tšhaba yotlhe ya South Africa e re gomoditse e re phimotse dikeledi e re selaseletse ne re sa re ga re ntse re re Rraarona o tla ba ba jeleng ke tso Modimo
ka jalo ra leboga makgotla a mabedi a ra leboga nna Bridget Motsi mme mo bathong ba nnyaa o ta mo bathong ba go na le ngwana yo re tshwanetseng gore re mo leboge e bong re mogomosi ka ba modimo mo go botlhe ba gompieno kileng ya ba mongwe wa rona a nna le magago a botlhoko a gore na re mongwaketsi o batlang ga gare ga batho nako tsotlhe tse gongwe nne le mohulere jaaka e le morongwa yo o rongwang ga ise a kwa itsee le sepe ke o ntse o nanayo o tshwanetse go mo leboga ra mo leboga rara jaaka re leboga makgotla otlhe a bosadek makgotla otlhe le ditlhogo tsa mebuso tse di ileng tsa nna le nako go sekega Rraarona a tla lela gore re bone re ba rere re tlanetse mme a modimo o re etele pele a no kopa motho go bua re se ka ba go siamisa jaanong ntse ke mo mafokong a neng a botlhokwa go siame ke tla soloka ka bogeo ka gore go segolo o tshwanetse go raya mme se ke neng ke batla go se bua ke seke Rraarona keo o buile re na nae a lona he lona le ena mo nakong e ntseng re moatla re mo itumelela a modimo o nthuse go bo go sena yo moatlang a mo isetsa lebogo jaaka ditase go supa gore ke ene yo a baba ka di-23 e tsile go nna nngwe ya dikgwetlho tse di tla bong di re botsa gore re ko kae ba ga Mmabatho re kae Batswana o tla ba tshwana ka nako e ya papong mme a tla re ga a gadile a le ga tlase ga le mapo la tshepo le tsone ke tla bua go mme a re lebetse ke nyako a pholo e re tshwanetseng go e ropa ga re ka tlhola re bua jaaka o ka re bua diinane re bua ka se se fetileng a re tseye dikgwetlho di dipelo tsotlhe tse di fetileng e mathata a re nontshang mokolwane wa o itse mokolwane ga owe wa sekama a le rona ba ga Mmabatho re sekane re sekanangwa mme letsatsi le se makgotla a se dirileng the ashes melora e ne re bona re le mo go yone modimo a rota e fetola for joy jaanong a go nne jalo a re itumelelese mme ke re ke go tlogang gompieno a re lebale tse di fetileng
a re ipea gore rotlhe re tla emela boammaaruri re tla emela go bua ka ditshwanelo tsa rona ditshwanelo tse re sa tshwanelang gore ka epe nako re ithekise re itebanye ba ga Mmabatho o nnang pelokgale nnang le boammaaruri ha go tlo mang ka boammaaruri o nne o mang o se ka iphitlha wa bona re go botoka gore leina la gago le bobe ka gore ha o ka bolela batho gore o mang wa itshaba ke a lolokopa a go tloga gompieno re nne pelokgale re nne boammaaruri a modimo re sekgwatse ra leboga motsadi wa me ra leboga ba ga Mmabatho ke saletse ke metsotso e supa gore Rraarona a ba tsena mo platformong ka gore metsotso e supa eo ha a tsena mo platformong go tabo a gasiwa ka maranyane le haselothe jaanong ke tse ke kopela maitshwaro le ruri mo go ba e leng gore ba ne ba itse ba tshwanetse gore le bone ba nne le seabe ba tsene ga ke itse gore a motshegare go tla go ntse go tsweletse re ka tsara tsaya dikgang ba nna ba re bolelela tse dingwe ko morago mme molwana kgosi ya 5 minutes 2 minutes kwame ga ke mošere lwale ko bohelong gore a tsene wena o na le 5 minutes gore e se ka re quarter past ke bo ke go raya ke re ithutela ke go raya ke re ithutela ka 13 past thank you sir SERETSE Khama yan Khama Kgosi SERETSE Khama Kgosi Jeleng bona Kgosi botlhe ba ga Mmabatho lo tema ke le dumedise mare tute ba ga tsore hano ke khandi ditelele re ka di bua mme nako e tsile mo go re pitaganye ka jalo re tshwanetse re tute re gore tute monga rona ya jaaka lapele ga rona mme molatsao ke mo tsholetseng ya ke mara ke re kgosi ke hano mo boemong ya balola kgosi kgosi jaana rra ba nnile teng ha ora ngwanago ba sena go leka tsotlhe tse ba ka di dira tse tsotlhe tse modimo nao ba leta go di dira go buisana le puso morago ga gore puso e simolola go gontsha mme a re puso ora ngwana kgosi ba bana mosepele o le thata o sa kgonagale ba re bitsa e le ba ga Mmabatho ba re ba ga Mmabatho re lekile go bua le puso ga re segele tsebe re ire jang jaanong mme ne ra bana ra re boelang ko morago rona re ko pele ka jalo ra tlhophiwa re le 10 gate borra le bomma tsayang ga re emeng teng mme ra simolola gone oo go nna go se motho go na go le thata go na go le bokete re tsamaile mo tseleng e ne le bokete le ruri mme
tota se ne re se batla e ne le gore re tlhomamise se tsatsi leno re se kgobokanetseng gore o tshela mo lefatsheng le ka kgololesego. Sa bobedi ne le gore re tlhomamise gore kgotla ya gago ga se patelo ga se thotobolo ga go tshamekele mo go yone e bulwe ba batho ba lemoisi. Sa boraro e le gore ka no setse o supile yo ka nna mo setulong sa gago re tle re mmeye mme puso ya mmela dinaka ya ganana le seo go itlhela mo tsatsing leno. Mme re lebalola kgosi mongame re lolentwae re lekile tsotlhe tse ne re ka di dira re buisanya le goromente re buisanya le malaodi re buisanya le yo beilwe mo kgoteng yo ipeetsweng ke ba ba mmeileng e seng rona e seng wena. Mme rara re tsamaile mo tseleng e bokete ne ra tshwarwa ra thathelwa basadi bagolo ba bangwaga di hetang 20 kana a hetang 8 ba ne ba petswa ka dishampoko ba itewa ka melamu ba thathelwa le bone. E ne a re ka kgwedi ya June ra tshwarwa re le 9 re tshwarwa ka bosethogo jo bo gakgamatsang ra go robatswa mo toronkong e ne sena dikobo e ne e phunyegile kwa godimo ra tsenwa ke serame se se bothoko mme ga go ya ka gore kgoba marapo ne ra barara re gore thathala ke gore diele mosepele ga ne le batla gore kganela le ka bola re bolaile ga le re thathala la re diele re jala nako ka gore ko re a ntega ke la re emisa. Mme ra tsoga go lesego nako e kore e re pitagantseng ke ne ke tla go bolela tse dikgolo. Sa bohelo ke batla go tlhomamisetsa mongame gore ga re na go ema go itlhela re baakantse seemo sa bogosi ya ga Bangwato. Bogosi ya ga Bangwato ga go tsena kwa bogodimo bo setse bo le bo seporong sa se tamaletseng ka re lemogile gore bogosi jo ne o tsayele mmagale ke jone jaanong bo re gogetse mo mathateng a re mo gone gompieno. Raetso re tla bua nao re iketile re lebalo la kgosi ke a kopa o re bea chance ke te lebalo la kgosi re go bua nao ka gore ga ra ka ra bona nako ya go bua nao ka dikgoretsi tse nnang tsa nna teng tsa gongwe re ka seke re di buegang. Mme ke a leboga mongame ka se re se robatseng mo torogo se re se bileditsweng ke sone se gompieno se eletseng a modimo go tshogogatse o tshele kwa go itlhela go ka emang teng. Ke a leboga phuti ya diphuti. Thank you.
What's the caption? Because I can say the password. And connected with it. 246878. Oh, well, it's because I'm just never what's the caption. But I will tell you. This is about like, how about Mwana kwenye jano reta emeletsa ene motsadi wa rona Kgosi Kgolo o taema ata go re buisa mo sebakeng sa gompieno re ka ema ka dinara ba amogela batho beso Bahaito ke a le dumedisa ka pula. Making similar kaho dumedisa baeng ba rona ba ba tswang go Afrika Borwa. Ke dumedisa Motswana Kgosi Kgolo le SERETSE Khama. Dumedisa Kgosi Phamani Burangwane Bishop Jeleng Lota Bahaito Bangwato Motswana ka le dumedisa gape ka pula.
kana bone ba ra mpolela gore ha o tlola o tsena mo Botswana o itse gore o letsatsi o ska ta ka dikobo o ska ta ka jasi sa hela ka hempe wa pere hempe ano motho na mpolela yalo ke bona gore na batla go ntsetsa ana mabane ke gore gile go le diphego e gompieno go serame ga ke tore le ntsa jang ka gaitsi ke batla go semola ka go leboga ya go leboga motsamaisa tiro ke leboga gape maabane batho ba le bantsi ba na nkemetse mo tseleng go tla kwano le ba ba na gorosa mo lapeng le lona ba gaetso yaka le tsile gompieno ke a itumela hela thata ka lerato ke gore la ikole ka lerato ke leboga gape yaka le tswa go bolelwa gore ne tshwere jang go Afrika Borwa ke ba baagisane ba rona ba ba tswa mo lephata la Controlesa le Sanko ba na ntlhokomela ba kema nokeng nako ga ne ke le ko South Africa ba buile gape ka maitsho Bridget Motsepe le ene tota o na re tlhokomela nna le Botsekedi le Anthony le ene ka mo leboga hela thata o na batla go tla kwano ga ke goroga mo Botswana mme puso ya lona ba tswa go kganna go tsena mo Botswana ba mo tsentse mo gate visa list gore ga batla go tsena ga kgona go tsena yaka mongwe le mongwe o tswang ko South Africa o tshwanetse gore a apply gore ba ka gana gore a tsena mo lefatshe la rona gape go na le ba bangwe mo South Africa ba goreng ba lankeme nokeng ba re thusa that's why ke tore ba bangwe ba re o ka re le ba ga ke le fresh ke tswa ko South Africa ke sala ke le bolela gore ke santse ke le monana ba ga ba ba le tango le tsetsa ba bua dingwaga tsa me ga gona boammaaruri ke batla go leboga gape Kgosi Kgolo o lefatshe la Eswatini le ene tota ene le goromente ya gagwe le bone ba na re tlhokomela Botsekedi Anthony ba santse ba le ko Eswatini le bone Botsekedi le Anthony le bone ke a ba leboga ka ga ba nna tlhokomela ka teng ba nkema nokeng ke na le moemedi wa ga Tsekedi monega e le ngwana wa ga Tsekedi Thalia le monye kgantele le no la tsile kwano go bole a ba nna le nna mo tirong ye go na le ditsala ba na thusa borangwane la ba itse ba buile gore ke bo mang bo re seretse Peter Khama bo Rasobolai Khamane bo Kutswani Sekgoma le Pako Seletso ke moreng Thebolan re Senso
le o teng hona masenso le ene bana khona go ta ko South Africa almost kgwedi le kgwedi o bona gore a ke santse ke siame a ke tshela sentle le ko Eswatini bana teng habedi ha ne ke le ko Eswatini so le bone ke batla go ba le boga hela thata ka go tswa go bana boela mo Botswana ba khona go bolela ba bangwe gore nya re tswa go kopana le Kgosi Kgolo wa lona and re nka le bolela gore nya o santse a siame wa Tshela ke le boga gape Kgosi Khamane ba lekile thata gore ba mo kgaogana le nna nako hane a tswere tiro mo kgoteng ga ba kgona that's why go tswa go ba mokoba mo tirong go ba kgona yo mongwe ya ka lutolo re ramang gore a dira tiro ya bone go leka go kgaogana ba ga Mangwato me ga bana go kgona go bohelong ke tla bua gore ke a go dira jang ga mo botshelong re kgosi pero kgosi yona tlhokagala maloba le ene ona thusa hela thata nako ha ne ke le ko South Africa ba buile leina la motogolo wa rona mogomotse ka ba modimo le ene ke batla go mo leboga hela thata le ba ba berekang le nna yaka ke le tautona wa pele ke na le office go gaboloni go na le ba ba mo officing ba gore ba nthusitse hela thata me gape ke batla go bua ba teng go nega ba bangwe ba bone ba goreng bana ntlhokomela ke le ko South Africa ba tlogela mo Botswana ba tlogela batsadi ba bone ba tlogela masika le ditsala tsa bone go tla go nna le nna ko South Africa le Eswatini ba ntlhokomela le bone ke batla go ba leboga hela thata le Batswana bana kgona go emela bano ba go thola go South Africa kgwedi le kgwedi le bone ke a ba leboga ba gaetso le lona tota le ska tsa gore maloba ya ka re tswa go utlwa gore le le ka go go kgoteng go bua ka nna go bua ka mathata a lona le be kganwa ke mapodisi le sacrifice tse tota go supa gore nya kana re na le ngwao ya Setswana kgota ke ha re kopanang teng ha re batla go bua ke yone tsamaiso e tswa kgakala le ka botsa bagolo yaka ke buile nna ke sa ke le ngwana ka botsa bagolo ba motse ba tla le bolela tsamaiso ya rona ya Setswana o romela mapodisi go kgana bagolo gore ba ka bua ha re bua ka puso ya batho ka batho freedom of speech o kgona go mahoko a kgota a ntse jang ke yone tsamaiso jaanong ga le gore go na le ba batho ba batla go re ntsha mo ngwao ya rona nya ga ke bona gore re tla dumela nya me October ga e kgakala ba ba eteleng ke mapodisi ba ba tsentswe mo disele tsa mapodisi
ba ba tswa kganwa ke mapodisi go ja Christmas mo khoteng ya bone ya ke kopa maitshwaro mo go rona. You're doing it in my name. Yes, I hear the Khama. You're doing it for me. Me ke lebogile hela thata. Ke a le rata. Lotlhe. Amen. Ke leboga Batswana ba le bantsi ba romela molaetsa o go nna ba bangwe ba le go moseja go mahatseng a sele. Ke batla go leboga go taotona ba ba lekile go bua le batho ba o ba sa ba retsa go molato mme ba lekile. Go na le yo mongwe taotona wa pele ke tla bua leina la gagwe ba bangwe bo taotona ke no bua maina a bone ba ba lekile go thusa mme yo na thusa thata ke taotona wa pele wa Nigeria General Obasanjo o lekile from the first day up to now. Le ene ka mo leboga ba etso ke batla go leboga ba bangwe gape di ka dimphonyana dimpho tse ke seng dimphonyana dimpho ba bangwe ba supile gore ba na itumela ditiro tsa me ga ne ke le taotona le ga ke tswa mo tirong. Santa ke batla go supetsa ye a siame ye ke a ntate maloba le utlwile gore ba SEDEC ba tswa go neela former presidents, what they call fathers, ba ba simolotseng SEDEC yaka ntate SERETSE, yaka Kaunda wa Zambia, yaka Nyerere wa Tanzania, yaka Machel wa Mozambique. So utlwile last year ka August nikile kwa Angola go tsa mpho e hilweng ntate e ba SEDEC mme ne ke tsamaya ke le nosi ka gore ba bangwe ba hilwe tsa bone ka 2022 ka re SEDEC e tswa gore bolela gore bolelang bo Machel bo Kaunda bo Nyerere gore le Khama ba bula le di-government tsa bone gore a mongwe wa bone ba tlatsa dimpho tsa bone. Puso ya rona e be re nnyaa ga re no bolela bo Khama ba tla ipona. So ke be re nnyaa go siame ke tla bua kgwedi le kgwedi gore ba nkolota gore gore last year ke ha SEDEC o ba re nnyaa ga le dira sentle dilo gore a tlatsa mpho ya raga gore go Angola. That's why ne ke le nosi ka nako ya teng. So tshwara okay ke ba tsofela kwadile SEDEC founding nikie go Rwanda bampile mpoye African Film and Purpose Award go supa gore nike le motho yo na le ka go thusa batho bogololang ba ba dikobo di khutshwane. Go South Africa ke hilwe this award Sigma Award go supa gore ne ke le motho yo na reka go
Lukahatsa to promote traditional music and dance. Go, you want to balebetseng we baloba ne ke le ko la tsela mamusadinyana le bone ba mphile mpho in recognition of conservation. Ba bangwe ke be dirwa patron ya Pan-African Heritage Museum. Ba go dira a museum ya hua go Ghana. Go banko pore ke ne patron for the whole of Africa on this museum. Even na Budula Stilo happen wa African Heritage Awards. Yore bato baba dirang sente mo Africa. Raba limo hahapi. Kahu vanela dimpo once a year. So maloba renele mo Ghana retira yalo. Sorry, mo Nigeria. So since it's a mo Botswana, I've been invited to Wetela Mahati Ale 17. So le hababa ngwe onega kana sampata me nike kona hoya being invited to those other countries. It is 17. 12 in Africa, 5 Umoseja. So le bona ke batla go ba le boga recognition by impeding. Remember, he said almost in Litaro is Mo Botswana. Botswana gore le nako when I was born. I get like sore let go ola tela musadiya. I was born in England. Yes. Kare batadi mami panaliko for almost 5 to 6 years. Vale more exile. Matata ne le gore government ya Maburu kana ko ya teng le ya mamusadinyana. Maburu bana sa utumela gore mona o montsho o ka tsa musadi wa lekgo. Kare ko South Africa enele apartheid. Otomon so nakaha le khwao nakaha ska kopana ba re ona ha seretse le ruhi apa dira yao mo is a bad example kamo so re taitore le mo South Africa makhole le batho ba tso bakana ba dira ka bona so zambatho ba le ba isa khakala ba ska na hauhi le rona. So, Makwa, go UK, le Maburu, Mabatu Melore, Bansi. That's why, what's the mileage? Hore, I was born in England. For 3 years, Ilimo exile. 3 years. I guess one day, for another 3 years. Ile Motswana rena le goromente ya Batswana. Bo ba dira ya ka Maburu. Ba dira ya ka Maburu gore e tswela konte. Me e buile. And I cannot say abaka tswela ba ntshenya. Yaka batla go dira, yaka ba tsweletse go dira. Yeah, you know, I'm going nowhere. Itule, it's always going to tell Itule mo Botswana. Kahore, Basamola Kanyabone, Haragodi Toponga 2019, Butterfly, Barikutule 100 billion pula. Botswana is 100 billion pula. I just want to have I over.
go court bare a gona sepe go parlamenteng Peggy Serame tona wa tsa madi a re nya ga itse sepe. Recently mo dipampiring tsa court re bone madi a yes ba kwala ba supa gore story sa 100 billion ga na boammaaruri o ba bone mme ra itse go tswa go ka 2020 August ke ga ke tswa go bolela gore kana these people they try to poison you barana ka ora ore mo Botswana o ka dirwa yalo mo Botswana yaanong the same story o ka e bala mo pampiring ya court ya maloba o ta bona madi a esbari ba tswa go bolela ke magosi gore ba tshwanetse ba tsamaya ba gopola yo mongwe ga ke itse gore lehatshe la rona e ile kae tota yo ba mana tswa ko na ba re nya o Bosanjo o batla go bona e be tola ke a go South Africa go bona o Bosanjo ga ke santse ke le ko South Africa ke ga ba bangwe ba mpolela gore o se ka boela kwano batho ba ga ba itumela gore o tola bodala ba sa lemoga ya ka ka la botlhano ga ne ke tsile tsano ke tsile ba sa lemoga Abatile ka arrest warrant. That's why after I left, ya bare hey motho molato o na le dithobo. O tana le o tshwanetse ra se. I don't get a license ya tsone. English ata go go na re ya ra di tsa dithobo. Khangebe he. Kana ba re nya Tao ko diofising tsa rona re baakanya gore o na le license nya rotela GIS mapodisi ko ntlo ya gagwe gore ba go searcha and then ke re okay go siame arrest I think search warrant search even na le poso mo teng re be nya ha le ka ke search but ne ke batla gore nya me tota ke na sepe tanka moso le ta di bona di thobolo tsane le di license o ba sa for 10 days ba sa then ma go sia ba romela message go gona ke santse ke itse are ta go sebele ya di thobolo tsa ba ba mapolera ha o ka go sebele watch out ba go dira seng so yeah, go South Africa, no, go South Africa. Ana shakaize muhomazi, gore haba khona ho dira se. Asa khona. O batla se KD. Ba mo tsenya mo seleng, le mo sabi wa gagwe, ba tsa Tony, ba mo tsenya mo seleng. Ka re ke seo. O ba tsala ntu ya me. O ba tsa ntu ya ko gaborone ba e tsala. Elena ke go bonyela tse yaanong tsone di charge le warrant of arrest ni e bolela gore nako ha o kata go court mo Botswana ba go tshwara ba ba to dira ya ka ba na dira le re kgosi ba go tsenya di haka ba pitsa boneba go ba le teng ya ka kana go ya kgosi ya go roga go airport gore ba go embarrass ya ka ba na dira le re matsheka le khata murupisi le wena ba re nya ba batla go dira hela ya so ke bere with my lawyers, ke le go tsena go court. Make it in a way for the Bascal Limo.
ke tsamaile sentle ne ke crossa bordera ke na le passport ke itse gore ne ke tsamayang ko court gore ba se ka mpona ke be lena ko court re be hetsa le magistrata ba re nya go siame ke ntsha di-warrant ne ke utlwa gore ba na mpata ba na ntsuma gore ha tswa mo court re tla bona gore wa kae ha ba santse ba mpata ba utlwa gore gape nya o tudile gape o ile ko so ne ke re nya go siame yaanong nka tsena mo lehatshe ga bana di-warrant so ke be re nya ka la botlhano ke tla goroga mo Serowe gore ka gore ke tswa mo Serowe ke batla go kopana le ba ga Mangwato le ba bangwe Batswana ha le gore ba batla go tla kwano and then go supo re nya ke bui a se gore ke tsile kwano ka gore go na le court ka di-23 maabane ke tswa go bolela gore nya yaanong ya di-23 ba tswa go e postpone maabane so a re itse gore a re tseditse yaanong gore ya go tsena leng so ba bangwe ba na re ke a tsena hela ka gore ke a ko court ka di-23 then ke tla tswa gape ke boela ko South Africa nya ga ke bo ke sala gone so ba gaetso ga ke ata kwano ka gore yaanong nkare ga bana go tshwenya ga bana go leka go mpola nya ke tsile kwano ka gore Botswana is my home. Botswana is my home. They can do what they like. Ke itse gore tse dingwe di-charge ba di bakanse gore in case ya di thobole ka faila but ke gore ya kona le la bona ke na le ba bangwe gona ke be le mo go bone gore ba ntlhokomela yes ke tla bona gore ke ja ya ke ja kae ke ja eng go nwa eng a kere that's the Botswana ya today pele go no sa direlo o no kgona go tsholetsa cell phone ya gago o bua le mongwe re kana Tshetlha ga bua selo o sa tshaba gore madi a yes ha ba ka uto bua yano ka nna ba ta go tshela ya ne ke tsama ke kopana le Batswana mo dikgota mo diphuthegong tsa dikgota mongwe le mongwe ga kgona go ema ka dinao a bua sa a itse gore nya ga gona mathata gompieno ba re nya ha ba ka re bona re tsemang le wena ga gona le mathata ka mo ha ba ka bona ke gonela mpho ya gona le mathata ha ba ka mpona ke bua le wena ga gona le mathata go ra eng go mo ya October ha e kgaka yaanong bana ba ga Seretse ga ba ya mo Botswana ga o akanya ka Kgosi Khama bo Kgosi Sebele Kgosi Bathweng Khama my great grandfather o ne a tsamaya le bone ko latela mamosadinyana gore ba batla gore a sireletsa Botswana la tsela rona ntate ne le tautona wa nta le nna ne ke le tautona this is our home jaanong gompieno bana ba Seretse ba ko kae le bana ba bone ga bae that's why maloba when my sister a tlhokagala ga re a kgona go nna teng ke a le leboga gore you buried my sister on my behalf ra leboga thank you very much le gompieno ka gore ba utlwile re gongwe nkata ko ntlong ya me ya goromente ko Gaborone go na le yo mongwe yo na tswa mo tirong
ka gore o tsogetse anong wa retira o dule ga ba mo replace o kwadile ko go bone gore nya mme yo tsamaile re kopa replacement for 2 months ba sa dira sepe yo motona wa bone yo tlhokomelang ko ntlong ya me o hirile ke DIS le ene re kopile replacement yona maloba yana le mokwaledi wa me a ke re ke badila puso ke na le ditshwanelo ke le a former president gore ba tlhokomela le mokwaledi wa me maloba just recently ba kwala gore le ene ba botsa ofising ke ra gore ke yone mathata mme ba gaetso go ntle ga seemo se ke batla go leboga ka re batho ba na mpotse gore wena o akanya jang gore your uncles ba tswa go invita re Masisi kwano mo seroe gore a kopana le lona ka mo tirong ere nya ba dile sente ka re rona re tshwanetse go supetsa ene le Batswana gore re itse ngwao ya rona go dira yalo ba gaetso ke a le akgola e Setswana go dira yalo a gona sepe doesn't matter whether o na sa batla go takwana ya ka gayo gone o ko moseja gape o na sa batla go takwana ga go molao mme rona re supile gore nya re na le botho re na le respect re Batswana a le gore go na le mathata o kgona go nna ga batse le motho o bua le ene o leka go solva mathata ga go na le banyadi a ke tsora ke Setswana ba sa utlwana a ke re lako ta bua banyalani ne ke rialo